الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So, alhamdulillah, mga palangungan sing kami haakamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kami, insyaallah subhanahu wa ta'ala, manuk balikan niyo pangadjian at tawakan pagpatumtum amuin pagpaunon sing kami sa kahaba long ta mahapon amun hari pagkita niyo makapagbuka at tawakan sa lukay nagtatakad-takad sinamun waktu hipagbuka sing kita niyo. Nganan sing kami in programa na mo di bulan Ramadan ang pagtakon kablal iftar. Hati niya hari pa makapagbuka na pagtakad-takaran sing kita niyo amoy in diin na hadjay mga pangadjian hikatukbal sing kami riha ini kapaliharan sin long tapag ibadat sing kita niyo po Allah subhanahu wa ta'ala at tawakan pamando sin agama Islam na amoyad to imbya mga ragbus long ta lamod day nga programa sing kami. Jari niya mga katotay manghuran ha agama Islam in maudo at tawakan pangadjian sung namo bisarahon amuna in mga kasyarat-syaratan hikatay ma sin ammal ibadat mahinang sing kita di habulan Ramadan. Sabda sinagi mga palangon ha agama Islam in Ramadan na magkasabot ta si mga kaguruhan, mga kalabihan, kahalgaan, amoy in diarasin Ramadan. Mataod yan nasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam damikyan na bangkit alam sing Quran in karayawan long tamadawhat sin tiap-tiap hang katoring kato niyo bang kita makapag-ammal di habulan o Ramadan. Inyan nabatbat na sing kamatawran ni mga kaguruhan laing naman long ta ha kawa-kawa Jumaat at tawagan mga Islamic Symposium pagpaunon ng mga kaluwal-luwalan si mga long ta amoyin magpaawon muhadara kamamuhan pagsabuton nila panagnaan imang kalabihan sin Ramadan panagnaan Ramadan in maudo pag sabuton nila amo na in mga kalabihan long ta sin ibadat mahinang sin tao di hawang Ramadan na mataod bi na sinagi mga palangon hakama Islam nasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagpuasa di Ramadan natantuin ini kalabihan dakula sampay weta si Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagpuasa dan hika dawhat tasin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala sampay ini longta wayroon sibo sali niya ha mga ibadat mahinang taruaing biyata yan si Nabi sallallahu alaihi wasallam alayka bisiyam fa innahu la mislalah long si Nabi sallallahu alaihi wasallam na suway ka long na magpuasa, wajib kay mo magpuasa di bulan Ramadan. Karna ingata in pagpuasa di bulan Ramadan, lamis dala wayroon sibo atawakan sali niya sin karayawan mga palangon ha agama Islam. Inyan kaya riwayati an-Nasa'i. Nasabi ito mga palangon ha agama Islam mataod-tuod tinakyabay ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam amuyin long ta parkala hati niya karayawan sin pag-ibadat di bulan Ramadan. Sumagawa mga katotay manghuran ha agama Islam in kalabihan katan long ta amuin nabatbat sin kawuruhan paliharan sin ini na aon nga syarat niya ko dungo matay ma sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bukon katan sin kakahinangta minsan napiaglugtuan mo hinang long ta bukon niya dukatan bat tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na in kita, bang kita mag-ibadat patuhan rabul alamin, suway tuod amoy in paamo hunta hakabayan ato haturan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haturan syara sin agama Islam pia sampai sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab karna mga katotay manghuran na biya na sin agi
in mga ibadat magkahinang ta mo pagkalong ta di habulan Ramadan. Minsan mo kun habulan Ramadan, bang in pag-ibadat ta biya dagbos makad na hadya hawa napsuta, kabayaan singin hawabaranta, ha di kita makadlong ta haaturan piya sampay ka to si Nabi sallallahu alaihi wasallam na inyan sang saat na nag-ibadat, wayroon mahasil ta pahala hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na, bang kita mag-ibadat na po Allah subhanahu wa ta'ala, na pamuhon ta mga palangon hakama Islam, in pag-ibadat ta, pamuhon ta haaturan, bukun aturan kabayaan sing ginhawaran ta, to hanap suta sa aturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So nasabot diha ini mga palangon hakama Islam ding mga long ta syarat, tawakan ka syarat-syaratan. Sinamuin hikatay masin ibadat sing kita diha bulan Ramadan, amo lang ko pagtakon ikatay ma, amuin long ta bang munahinang mga parkala ibadat ha Ramadan pag-uwos nakaamo ha mga syarat na sabot ini na makbulon sila Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah inamun long ta ibadat sin kita. Muna nasabot si mga ulama long na dahil nga mga syarat hikatay ma sin ibadat labi-luba di ha Ramadan long na ay yakuna mukhlisan lillahi ta'ala fi siyami wala yaqsudu ghayra mardatillah fala yaqsudu al-mura'ata wa sum'a wala madhan nas wa sana'ahum wala hatta naf'al jasad wa sihhatihi faqat. Kaya may tasim mga ulama long na in pag-ibadat di bulan Ramadan iban na sampay long ta parwaing bulan katihawaan long ta sinamuin pangumulan mo ang pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala suway in kaaunan sin pag-ibadat ta ay yakuna mukhlisan lillahi ta'ala suway in kaaunan ikhlas karna sin Allah subhanahu wa ta'ala fi siyami hapagpuasa niya hati na yung pagpuasa niya suway karna sin Allah subhanahu wa ta'ala jongjong niya muhong sin rida sin Tuhan Rabbul Alamin sarta pangagad haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabtuhan Rabbul Alamin in nagdaak kaniya sin long taparkala pagpuasa di bulan Ramadan. In Allah subhanahu wa ta'ala na nawag-tawag. Banda sin Allah ta'ala ha mga bariman. Bariman amoy in long ta nagkakahagad nagpaparat saya patuhan Rabbul Alamin. Bukun hadja pamarat saya amoy in long ta harila sumagawa darin habigi pangatayan in pagkahagad nila pagkatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan imangkan nila sin aun parda akan, pia pardo sin Allah ta'ala kanila. So manjari, in pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala, mga palawan hakama Islam, pangagad haraakan sin Tuhan Rabbul Alamin. Sarta siyara sin Allah ta'ala in pagpuasa di bulan Ramadan. Pagkasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pardo at tawakan wajib, bangkaw himinang kaniya, karna sin pangagad mo haraakan sin Tuhan Rabbul Alamin. Sab Allah subhanahu wa ta'ala nagdaag kato, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Panawag-tawag sin Allah ta'ala ha mga sila bariman. O kamo mga bariman, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, o kamo mga bariman, kutiba alaykumus siyam, na fardo doon kaniyo in pagpuasa. Na fardo doon kanyo yung pagpuasa. So riha ini, in hukuman sin pagpuasa, fardo, bang habulan Ramadan. Wajib in hukuman niya, mga palangon hakama Islam, ha mga bariman. Hangkan na bang kaw nagungural bariman, na suway kaw magpuasa di habulan Ramadan, karna kaya wajiban kaw, ya kaw ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. So in pag-ibadat mo, in pagpuasa mo habulan Ramadan, karna pangagad sin parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad doon ka ikhlas patuhan Rabbul Alamin. Sa may talong sin Allah Ta'ala, na fardo doon kaniyo in pagpuasa bulan Ramadan, kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Biyaday sab sing kapardo, ha mga sila, ummat na kauna, dahil ha ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tattaqun, mura-murahan lang sin Allah Ta'ala, madawhat niyo in pagmabuga matan patuhan Rabbul Alamin, labay rin ha pagpuasa niyo, labay rin ha pangagad niyo sin parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amuyad to mga palawan hakama Islam. Hati niya, suway in pagpuasa mo, ay yakuna mukhlisan lillahi ta'ala fi siyami. Suway in kaaunan, ikhlas ka na tuod sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpuasa mo. Amuyad to in tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Bang bukundakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala, na di entay maon mga palangon hakama Islam, sab na mayta, isiwa, magdutong basin, sin long takarayawan, magdutong basin ibadat, mahinang sing kitariha dunya, isi magdirihil tong bas, Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon makarihil tong bas sin katan, kakahinang ta ibadat di halom sin dunya ini, hadlaw akhirat, balingkan tupot tunggal din Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggan naman ko mag-ibadat, suway kar na sintuhan na bulalamin. Pangagad mo haraakan niya, ikhlas kar na niya, in pag-ibadat mo, damikyan, long talawilowa, hatungod pagpuasa, in pagpuasa, suway kar na sinallahu subhanahu wa ta'ala. Piyatarang si mga ulama, long na layak sudugayra mardatillah, bukon niya maksuron, parugaing, daing hakaridaan sinallah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, bang siya magpuasa, in maksud niya, muhong sinrida, sintuhan Rabbul Alamin. Amo yan, mga palangon hakama Islam. Ang kita magibadat, puhungon ta in rida, sinallah subhanahu wa ta'ala, in kaulungan kita sinallahu ta'ala, in ampunon sinallahu ta'ala, in pardusanta, labay rin pag-ibadat, pagtaat, haraakan sintuhan Rabbul Alamin. Amo yan ito mga palangon hakama Islam. Wayro na san maksud duka in sing kita. Bang kita magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo rin puhungonta, rida, sintuhan Rabbul Alamin. Bang mayan kita kaulungan, kalasahan, kakasihan, sin mahasod si Allah. Amo yatin maksud ta. Uno wa impusta si pagpuasa ta. May tain po intao nagpuasa. May tain tao magtahadjud. May tain tao magnaikhaji. Laong ta maggasto, riyatusan nga iwo. Hiwinin ahli ni arun hahula. Hasupaya hadja laong ta makatunay sin parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. May tain tao magbasa Quran. May tain tao long ta himinang sumujud rumuko po Allah subhanahu wa ta'ala iwan naksin katan pa kakahinang amuin di akan sin Allah ta'ala una may maksud din na himinang ha ini wayon na dukaing maksud mga palawon hakama Islam muhong kita sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala amo yan in maksud sin kita mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin kabalikan ko in pagbasa to Quran in pagzikirta in pagtuntut ta ilmo in pagdawata in yan katan pagsangsa karna sin Allah subhanahu wa ta'ala sabay ta in piyuhong ta rida sintuhan Rabbul Alamin. Bukon kabantukan. Bukon lang tabiya dagbos amuin muhong sin uno-uno na lang takaban sa kandiha dunya ini. Sa ikita mag-ibadat po Allah ta'ala puhumuntan rida sintuhan Rabbul Alamin. Ayaw kita magmaksud duwaing ding harida sin Allah subhanahu wa ta'ala mga palangon hakam Islam kana amuyad to inding ha mga lang tabilang atawakan lamod ha mga syarat hikatay masin ibadat tadi labi luwa ha bulan Ramadan. Damikyan na napalayak sudo almura awas sum'ah. Bukon in maksurun niya biya magpakita-kita sin ibadat niya, sin pagpuasa niya, magpakita-kita hamano siya. Sigan tinin kawaitaan lang na napuasa sa ako ini. Sabi na in siya, natin na guilty siya, intag na rin angay, siya magpupuasa. Nabiyayaon, nagpuasa man siya, na sigan na in kawaitaan. Tawagan inindakinis katan at tawagan hisiyosyo na din mga kabagayan niya, kakampungan niya, waitaan niya, siya nagpupuasa na. Na inyan mga palangon hakama Islam, bukod na ka magbahalayat, ini ka magpuasa, karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na ka mamayta patao, nabiyahon ini subhanallah mga palangon hakama Islam, na yan nakatan, bukod ini pag-atak at tawakan lang tabiya mga biya aon patudyohan sin kabtangan sumagawa na mo ini mga jimazahir biya yaon ini ha mga social media yan naroong katan hipakita ing katan sin kakahinang mahinang nila diha long ta pag-ibadat labi luwa ha bulan Ramadan magpakita kita hamano siya was-sum'a iwan magparungog-dungog sin katan sin kakahinang mahinang niya ibadat diha bulan Ramadan inyan katan mga palangon hakama Islam di edto manjari karna hikapasaw hikabatal sin pahala, sin ibadat, sin kita niyo mga palangon hakama Islam. Wala madhan nas wa sana'ahum. Damikyan bukon hati niya, biadagbus magpasanglit hamano siya. Magpapantog hamano siya. Sarta amon pudjihon sila si mano siya, along na hikuan niya on magkusog magtahadjod. Hikuan niya on magkusog magbasa Quran. Hikuan niya on magkusog magpuasa. Bukon niya ito imaksud ta mga palangon hakama Islam. Mga on sarapat, hati niya, in ibadat mahinangta, tupot tunggal na wa Allah subhanahu wa ta'ala in baitaan ta. Atawakan, kakitaan na sin Allah tarin ibadat mahinangta. Damikyan mga kamalaikatan yan da nagjajakan, nagpapayukato. Re-record nila raing katan sin kakahinang mahinangta. Sa pagpa-ikhlas ka po Allah subhanahu wa ta'ala, amo yad to in kagunahan mga palangon hakama Islam, hikadawhat
basta sin karayawan tungbas hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga long ta ibadat mahinang tadi ha bulan Ramadan. Sampai biyata sin mga ulama, long na wala hatta naf'il jasad wa sihhatihi faqat. Demikian day sablong na. Intungod sin pag-ibadat di ha bulan Ramadan, nagpuasa kaw di ha bulan Ramadan, bukon in maksud mo hangkan kaw nagpuasa long mo hasupaya dumayaw ingin hawawaran mo. Ataw kung dumayaw in sehat mo. Bukod natin maksud. Bukod din maksud diha inilong mo hipagparayaw tabas ingin hawawaran ta. Hasupaya mag-islim kita dumayaw inamunlong ta laumbaran ta bang kita magpuasa. Bukod din maksud yan to'y magpuasa bihad do kari. Munali nini lamod din ha mga hikma ataw kan kamunfaatan madawhat mo di Ramadan. Bangkaw nagpuasa at inalamod yan dumayaw in ginhawawaran ta. Sumambo in pabarananta sa biyawita si Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagpuasa bukon hadja kapaidahan nyawalihan makawa mo sampay long ta hajasad mo aon baribakkas dumayaw in anggaw ta baran mo sumakawa bukon in maksud dito magpuasa long muna magpauna ako magparayaw ako sinbaran ko supaya maging healthy ako atau kan mislim in baran ko maig in mga fats ito bukon natin maksud magpuasa. Bukon maksud si pagpuasa ng biyahe do mga panamang Islam. Hangkan na biyahe di si mga ulama, hatin niya di manjari in pagpuasa mo di habulan Ramadan karna hadja sinamon hikaraw sin sehat mo. Sa in maksud pangagad haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala karna di akan kau sin Allah ta'ala magpuasa di habulan Ramadan demikian pangagad haparda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian muhung kau sin rida ulong kasi sintuhan Rabbul Alamin di haamuin ibadat mahinang mo habulan Ramadan. Amuyad to mga palangwan harang Islam in hambuok ding ha mga longta syarat hikatay ma sin pagpuasa sing kita di habulan Ramadan. Hikarwa mga palangwan harang Islam lamod ding ha mga syarat long na ayyakuna sawmuhu muwafikan li hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi siyamihi wa fi suhurihi wa fitrihi wa fi imsakihi wa kullama kana aktsaru mutaba'a lahu wa aqrabu ila sunnatihi kana ahra bil qabul. Amoy din bayta si mga ulama. Hikarwa rin ha mga syarat, mga palangon ha ka Islam, amoy inin agarunta ha pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala, sabab na amura intatay maunsin Allah ta'ala ibadat, dahil dihilantong masin Allah ta'ala, bang nakaamo ha syarat na sabot diha inini. Sabi ini bukon hadya ini kabtangan si mga ulama. Aon ini tinggilan dahil mga dalil. Lang ta, baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam. In syarat lang ta amuin piyon tibu ok si mga ulama bilang syarat hikatay masin ibadat in ini bukon dahil haagkal pikilan sin sila. Sa aun tinggilan dalil dahil habaita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil hapamando sin agama Islam. Hikarwa din ha mga syarat, mga palangon harama Islam lang na antasuma ayyakuna sawmuhu muwafikan li hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi siyami. Suway in kaaunan sin pagpuasa niya muwafiqan li hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati niya suway makaagad, makaamu, makaupi ha pamando biyayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatungod sin pagpuasa niya. Natin niya, in pagpuasa, muna mga palawon harama Islam, in piyatatungan sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala siya in panagnaan nagpuasa. Siunuran atau wakasinguran si mga kasahabatan niya, na suwayin sa kaula-ula, bang kita magpuasa, suway ta ingaton, mang biyadiin in pagpuasa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasupaya makaamo, sa tatay maunin pagpuasa ta. Ingaton ta mga palawon harama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam in long tayo pihan singuran ta. Subang kita magibadat, suway kita makasingod hakakahinang niya. Na diha pagpuasa. Kabalikan ko siya inaraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Panagnaan siya in kaya paturunan sin ayat, tungod sin kapardo sin pagpuasa. Demikian siya in panagnaan nagtatbiyak, nag-implement sinamuin long ta pagpuasa ini. Naman jariin kita, suway kita matuk, umupi, matupa pagpuasa na hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amo yadto mga panahon Islam. Hangkan na in Nabi sallallahu alaihi wasallam, in pagpuasa niya, lang ta entire Ramadan. The whole Ramadan, puasahan niya.
Bukon kita magpuasa, amuin magpipi na sin kawayaan ta. Amon lang muasa ako to adlaw sadya, atawa kan siyam adlaw. Sab na amuin in kabiyaksan paghinangon si mga sila lang takakampungan, labi luwa yan hama kapupuan, iwan hama kagibarimbahan. In sila na hapagtag na pa sim pagpuasa, maistong na hadya sila. Maistong sa wabayta, di magad hapitwa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amo pagkalaong ta hapagpuasa na, amon doon na halong Ramadan. Minsan hapagtag na pa hadya, aon dahil kato niyo, kamatauran, mga panahama Islam, di lang mag-agad. Haamoy invite si Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in gumma alaykum faqaddiru lah atau faqaddiru lah. In ba na rito, qaddiru tamama al-adad, yani 30 yawman. Amoy invite si mga ulama. Haamok bay talong na fa in gumma alaykum fa akmilu iddata sya'bana 30 yawman. O kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hapagtag na sim pagpuasa, mataod na magkaistong mga panahama Islam. Dawang hapagtag na wala ka nakaamo na makaos na imbisara ko, nakarari tayo maon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagpuasa ta. Sa mayta, wala nakatinggil, haamuin kabayaan sin agama Islam, biyasin kakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, imbayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagtag na, sumo li ru'yati, pagpuasa ka mo, bang niyo kakitaan na sa halibulan sin Ramadan. Bang niyo kakitaan na, dito ka magkita hakahuantag siyang kasuwangan sin bulan Sha'ban. Karna in bulan bilangan sin Islam, mga panahama Islam, bang bukon kahuantag siyang katluan. So, kahuantag siyang kasuwangan sin bulan Ramadan, sin bulan Sha'ban, dito na kaw lang tapagtugom, kimita kaw sin bulan. Bangga kita rin sa hali, sin Ramadan, na makatagna na kaw pag amon lang tapagpuksid sa namuin kahuantag siyang kasuwangan. So, magawa, wang wala mo kita, in-advise kayo mo si Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang instruction niya, inagi niya, fa'atmilu iddata sya'bana 30 yawman, pajukupan yun na amuna, in bilangan sin Sya'ban, katluan, kasuwangan, pagpuashayan na Ramadan naway na pagkalukalway na pagduarwa. Invite si Nabi, pain gumma alaykum, banglong na kya rampukan na kanyo. Minsan pa ko imian long mo, itikad ko, ato hapangahagad ko, yadto na. Basta room ini, bulan sahari na gumawa nin sahari sin Ramadan. Sa wala mo kita lang sin Nabi, kaya rampukan, minsan pa ka imian ng muyaon na, sa kaya rampukan, wala kita sin dua mata mo, lang sin Nabi, fa'atmilu iddata sya'bana 30 yawman, pajukupan yun na in bulan lang ta sin Sya'ban katluang kasuwangan, pagpuasyan, ang pagkamutumag na sin pagpuasa. Amo yan, mga palangon hakamay Islam. Bangkong miyagad habayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hapagtag na mo pahadya, nakaamo na haaturan kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan to, mga palangon hakamay Islam, in suwaytod kita magad, haamuin lang takakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, labi luwa, haring hapagtag na, suway makaamo, sa mayta, bang wala nakaamo hapanagnaan, narakala, sampay maghinapusan, di makaamo, mga palangon hakamay Islam. Amo ini invite kato sin mga ulama, apaliharan sin mga syarat, long ta ikatay masin ibadat tadi habulan Ramadan. An yakuna saumuhu muwafikan li hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi saumihi fi siyamihi wa fi suhurihi. Demikian hapag sahur niya. In pag sahur demikian, so ay magkaamore isa haaturan at tawakan hasun na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, mga palanong kamay sa pag sahur niya, dito siya haamon akhir na tuod, akhir na. Haamuin masuok na pagwa pajar, ang pa siya magsahur. Amoy atin sunna si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukon lang mo magsahur ako mga nasag hangkutag dua pa. Tumagda na ka magsahur. Dabon na linyad to, di dahil ka, no sumagawa na simulang kahasun na si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mo maka, inamon lang ta, sa rayaw-rayaw, iwan lavi abdal. Sabmay ta na, wala ka miyaon pa amuin sunna kakahinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tumtumunta mga palang hakama Islam, namikyan in pagsahur ini Nabi sallallahu in panagnaan nagsahur. Na in pagsahur ta suwayway sab madto kita pa amun aturan na hinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amuyad to. Namikyan lang na hapagbuka mo amura. In pagbuka in Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagbuka niya hati niya amuin ta'jil. Hati ini amuin pagpabagsab ta no magturi man si pagtugom sin matasuka. Bukon na amuin magpalate.
nabiyaon na baliskat. Early magsahur, pag-uwas, late isab maguno, magbuka. Na inyad to, mga palangon hakamistam, nagmukhalif kaw, simulang kahusun na si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa inlong tabiya mga aturan, iban amuin makaamuhason na, in pagsahur, amun late, amun masuok na papajar, gumawa in pajar, damikyan in pagbuka, amoy in pagtugom naman, sin matasura, amon long ta timugom na, sigurado na ko long mutugom na inyadto magtuy na kao, magbuka. Ayaw na ka magpalit, kar na amoyad to in labi mapahala. Amoyad to in labi mapahala, kar na amoyad to in kakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wapiim sa kihidamik yan, hapagtangka di habulan Ramadan. Hapag puasa, hapag tangka mo, pag sandal mo, sinamuin lang ta, mapatut sa sandalan, adlaw, sinamun lang ta, Ramadan, damikyan, suway kumagad, kakahinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amo yadto, inbaita kato, sin mga long ta ulama, hapaliharan sin mga syarat, hikatayma sin ibadat, tadi hawala Ramadan. Sampai kaya ba italo na kullama kana aksar mutaba'a lahu, wa akrabu ila sunnati, kana ahrabil kabul, na, sa tiap-tiap long na inkaunan sin tao yan nag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala amuin nakataod in pangagad ni hasun na sin Nabi hakakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sarta labi in suok mon pasun na kakahinang niya na inkaunan niya amuyad tuin labi tatay maon atawakan masuok pa amihikatayma sin ibadat ibadah hinang niya di habulan Ramadan. Amuyad to mga palangwan hakama Islam in hinangunta karna in Nabi sallallahu alaihi wasallam suntuan opihan singkitan niyo hainang marayaw. Damikyan suntuan singkitan niyo pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala sabmayta na siya in panagnaan nagtapdik sin pamanno sin agama Islam way rapat suway kita simingod sin kakahinang niya mga palangwan hakama Islam subaw karna siya in panagnaan long ta naraaksin Allah Ta'ala nagpasaplag atawakan nagibadat patuhada bulalamin amun long ta paliharan sin agama amun piatunong kanya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So amuyad to mga palangha Islam. Hatin niya suway kita magad hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karilan ta kamo long tabiat dagbos pangupamahan mga palangha Islam. Bang kita ri mga kad hasun na si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasin long ta jimato kan Abdullah ibn Umar. Ya Abdullah ibn Umar hajaman niya aun long ta tabi'in. Amuin long ta wala nakaabot ha Nabi sallallahu alaihi wasallam sa nakaabot hama kasahabatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. So manjari hamasa si Abdullah ibn Umar doon siya nagaalop aun ning ha mga tabi'in namahanon sila, namahanon. Namahanon man diyan amo maghat silong si Mahasa. Pagpamahanon niya, nakapamong silong na alhamdulillah, ang panasugpatan sin as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Sugpatan sin as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Magtuy siya, siyagda, sin Abdullah ibn Umar. Sabi ni Abdullah ibn Umar, sahaba sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lang niya tay manghud, na mahanon kaulong na hindoon, pag-usam pa kaulong na namudji pa Allah Ta'ala sa agyanapan mo sin salawat imyan ka wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Lang nahoon, nalong natay manghud, lang sin Abdullah ibn Umar, ma hakada allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon long nabiyahayan in panghindo kamo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatungod sin pamahanon, in kamilaw na kya masahan na mo, kami tuod in nakarungog sin banda kamo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mang mamahanon naraat kami sin Rasul sallam magtahmid mabong kami alhamdulillah wala kami naraat magsalawat kaniya bang mamahanon. So inahinang mo hindi untay manghod hati na bukod hasun na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati na minsan lang muniat mo nagsalawat ka bat lang mo in salawat marayaw di akan sin Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Minsan pa ito nang datin Allah Ta'ala mangbukod ha aturan mangbukod ha buutangan di dayad to mabilang ibadat po Allah Subhanahu wa Ta'ala. So amo yad to mga palangha Islam atin na bangyad to bat hati na dihi kauno di mang lang hi Abdullah ibn Umar haambok sahabat amuin lang ta ahambok tabi'in amuin na mahanon sarta nagsalawat pa Nabi.
Hati na yung kakahinang yadto, minsan pa rin magbus ibadat, bang wala nakamahasun na sin Nabi, di mabilang ibadat, gamayan, inyadto, lang tapadulang imo hasun na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Narakala imyan, kaulang muna, una sabi nga isi magsalawat. May ta, nagsalawat ako mangi. Sindaakan, sinakamay sa magsalawat. Na mga panahon sa bukon mangi magsalawat. Sa inmangi dito, simulang kauhasun na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hapamahanon, nang daak in Nabi, magtahmidad dya ka, mamungkaw, alhamdulillah, di nakakunahan, imyan kaw, as-salatu wassalamu ala Rasulullah. Amo yadto mga palawon hakama Islam, subay kita makad hasun na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang nabang kila hadis, amo yung kakahinang, amo na wajad din akarunta, sabi na Allah Ta'ala na mayta, wa ma atakumur rasulu pakhuduhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Diin na in lang ta kaya paratong mon kaniyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ng mga raakan, amo na hadjayan in kawaan nyo, iban sin bogbogin nyo, salta singuran nyo. Wa ma nahakum anhu fantahu, in uno-uno na isab, in liangan niya kaniyo, paaniban niya kaniyo, naanib na kamo, iban layo na kamo, kal na inyan, bukon na yan, parkala, pag-agama, iban di mabilang ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. So, amoyad to mga palungan hakama Islam, in hikarwa syarat, in suway kita, long tamakad, haamuyin, long ta, sunna si Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ha katihabaan sin pag-ibadat sin kita, di haluman sin dunya ini, pangagadharaakan sin Allah ta'ala. Damikyan, lamod din ha mga long ta syarat, nasabot diha ini, habulan Ramadan, long na antasuma jawarihuhu anil muharramat, payasumu lisanuhu anil kadib, wal ghiba wal fahash, wa tasumu aynuhu anil nadri al muharram, wa tasumu udunuhu an sima'il ghina, wa kulli muharramin, wa tasumu yadahu an aklil haram, wa rijluhu an sir ilal haram. Amo yatimbay ta si mga ulama. Lamod ding ha mga syarat, mga palangan ha kama Islam, aon pabya nagbus 1 minute na kapin waktu ta, insyaallah ta'ala kalumatawlos ta. Kaya bay tadiha inilong na, suway papuasahon in anggaw ta'baran dahing hakatan sinhiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, papuasahon mo in anggaw ta'baran mo dahing ha mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon hadya pagpuasa mo lang muri ka kumaun at wakan di ka minum. Sa suway anggaw ta'baran mo ini, magpuasa raisab, biyarin pagpuasa. Payasumu lisanuhu anil kadib. Papuasahon niya, indila niya, hari niya, lang ta pabisarahon puting. Hati niya pagangan mo indila mo, labi luwa, yari ko habulan Ramadan, habulan nagpupuasa kau, pagangan mo indila mo, hari makabisarasin puting atawakan luglama, waipus paidda. Amo yan mga paroham Islam. Sebab na, bukunin pagpuasa rilong muri adya ka kumaon di minum. Suway sampay sin dila mo yan, pagangan mo. Ayaw pabisaraha sin parkala hiyaram. Sabay ta hikakuhila sin pahala sin puasa mo palangwan hakam Islam. Damikyan riba. Ayaw ko magriba, amuin mamisarahan kaw. Sin parkala di kabayaan kahuhukawan sin tay manghud mo, amo wala siya ron nagaalok. Bisarahon mo intay manghud mo, limuton atawakan bisarahan sin parkala, amoy nakasakit sin pangatayan niya. Inyad to hiyaram, hataw nagpupuasa. Bukon hadya kabarikan ko, magpuasa, lang tabon di na ko minom, di ko kumaundang mo na puasa na sa ako ini. Di, bukon niya tumamarahin mga paruhama Islam, suway puasahan, ingkatan, sin anggaw ta'baran, papuasahon mo, dahil nga parkala, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, papuasahon mo in mata mo. Biyarin pagpuasa sin mata. Na pagangan mo, hari mo paaturon pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na mga paruhama Islam, ayaw da lang tadaran, biya, mga magkita TV ini, hadlaw sin Ramadan, at tawakan haruman niya, mga sarapat, na biya dagbus, kulang-kulangan ta ba? At tawakan, ilan ta natuod, di habang Ramadan, umatod si mga parkala, long tamon, wala da, way hikawak mo pahala, at tawakan paidda, hikarihil kay mo, hatungod sin pagpuasa mo. Labi ruwa, long ta mga pag-ukab TV ini, biya si mga pagkita si mga long ta, uno-uno nakikita online doon programa, ha mga ABS-CBN, ato ha mga GMA ni, ha mga teleserye, na inyan, di man maiwasan, aun tong kakitaan, mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makita ko ron, mga aurat, makita ko parkala, long ta, mo hindi kabayaan, aturon, piyanglangan sin agama, na, ando, magsandal kita, mga paruhama Islam, mga sarapat, TV tayan na, taplukon ta na ba?
bang bukod na lang tabi mga kimita ko si mga biya si mga long tariha mga sky cable ini amon kimita ko si nasihat si mga kaguruhan nabanghat mga kimita ko si mga parkala amon mga hiyaram na ayon ako kimita ayaw na mga palunghang Islam sa mayta na malukpas in puasa mo na iniyan sa dalantawa mga panahon ha kami Islam karna imbulan ini bulan hipagsasabar hipagtatahan dahil hakatan sin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala na amoy adto mga panuhama Islam in matata ayaw ta paaturon pahyaram bukod na TV. Sampay simparkala long tabang kita mga manabo atawakan mo mga mag-shopping atawakan mo pamaki sa simol yaon na bangway ron na kagunahan mga panuhama Islam labilwa mga bata bago ando ayaw naman magsasaban sin adlaw Ramadan. Maun lang ta pa makawagwaan niya o narakala makita ka sin mo hindi kawayaan hipakita kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang part sa baban hikakuhila at tawakan hikaragdag sin pahala mo. Amuyad to mga palangon ha kami Islam. Damik yan day sab atin niya puasahon mo in uno mo in lima mo. In lima mo papuasahon mo hari sumungit sin hiyaram. Sumungit sin hiyaram at tawakan kumaon sin hiyaram. Amo yan. At tawakan di umulin pa mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyadto di kuna dilayon. Kaya nga tanyo na bang unin pagtagon hatin niya di umulin pahiyaram. Inyan katan, maklum na kato niyo katan. Damikian puasahan, papuasahon ta insi kita. Hapag panawman pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na pabyayaon, aon yan din mga kamanghuran, mga kaanakan. In makasusapasapay sa mga tumaas ng kaiwanan. Tuan Abdullah, bang bulan Ramadan biha ini, amuin panglipas gutom ko, no? Asupaya din nila ka na naman inhapdi. Kabakan mo sila, ito ang mga sini kari. Dito, usalon nila wakto nila kari, asupaya di ka na naman inhapdi. Namad to sumod pala mga longta movie house yaon. Na inyan, mga panahama Islam, ayaw kita maglukpas, sinamon lang ta ibadat mahilang tadihang mula Ramadan. So, may ta, in pagpuasa ta, kabalikan ko, mga panahama Islam, bukon hadya, puasahan mo in pagkaon, iban pag-inom, sa katan sin anggaw ta, baran mo, papuasahon mo dahil haparkala, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinapusan mga panahama Islam, in Nabi sallallahu na may ta, laong naman lam yada kaulad zur, wal amala bihi, wal jahla, palaysa lillahi hajatun pi an yada ata'amahu, wa syarabahu, rawahul Bukhari. In Nabi na mayta, isiusulong na hindi niya katinggalan, in pagkabtang sin mangi, iwa sin kakahinang mangi, wayroon da hajat, di na maghajat in Allah subhanahu wa ta'ala, sin pagtangka niya, sin pagkaon niya, iwan sin pag-inom niya. Hati niya, wayrapus pa Allah ta'ala, hindi siya kumaon di minum, inyadto di dihilan pala sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang di niya katangkaan in pag, bisara na sin parkala hiyaram, iwan kakahinang hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Abdidun hadja mga paradha kami sampi nagbos miabot nin waktu ta, waktu na hipagbubuka, lisag unom na iwan 7 minit, amo yan in nakabutang diha schedule sing kita niyo, hatin niya tumugom na suga, harisag unom iwan 7 minit. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, mamaid na kami halapal kasilasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allah
إلا الله Lugoy ko na ka. Sahabat sama kita terus.